abusuafo me chiachi obi akwaba e de baba Grace TV so me say twedi ampo nyanko panto abusua obi ho ye mesre obeka ho ana wa like na wa comment na wa share ama foforo nso nya bi ahwe me nim say obeye ti nyame hira abusua na onye wo so akoma so ade emfama ade chi ade se bia ensema hodo na esi na empanyi kada se bi ni wiase e danke ntopun abusua enasem wasi areho na asefem pa ni na ne se okopie mu ogwasu apon mu am University of Cape Coast ababa adisuani bi all level 200 waye nyame dia ya na kwan ababa na faso waye nyame dia no ebesi na obi anim se wono na wu ye o se nipa bi na edi ni boni o se ye o chese e ha adwen pa na dem betum wase na ma chechi macho ababa ya meka na asem your friend Innocentia Avenue na our level 200 our University of Cape Coast ya osua BSc Commerce na se edwade hu adesua na osua na kakra na eba beto dwa e won tentan fidi no so na no ya wada se oko ogwasu apomu a disuani bi ahira disuani e friend say Innocentia Avenue obusua wakata iso de da ana kata ya desk ni so sabria no ya bra na adisuani na ahira na ye hwe no na se enam tentan fidi so ni na ye share say oh na ade in fan of kwa in fan of fire wa ye moa na ye hwe no na abusuafo no nti this was when now why missing na ye hwe no to here on what you missing please help Innocentia Avenue na all 20 years enti no mu chechum say last scene dey twa to a omudi hu no na 11th of June 2026 ewo Ayensu Plaza Hostel ewo UCC University of Cape Coast one of the hostels over that was the last scene na no ya wada enumre ena the last scene abusuafo mechiado for school mu yonkwa ne omo edi agro edi twa no so na saa bro mu hu no ewo hostel ho no na ohye atade tuntum enti ema abusuafo kwa na saa do for the numbers bar says obi ehu ye nua be ya infinity awo ya na ya friend numbers na yo master na abusua ema ye nka bi nhemu a enura ababeto dwa won video say ye nua ba Innocentia Avenue ya oya disuani University of Cape Coast for 20 years osua BSc Commerce waye nyame dia ya pa na tie official release of the University of Cape Coast aso ye aba ya won church nsem dia chensem for se yemfa to dwama Ghana man na obi ehu de kosie na yenti de UCC for chemo report obo twa ne say ababa no okọ UCC patemu a beach ba akọ ho kro bi e won patemu e na kro no mu nipa ade hye da sore ye omo hu se da bi eye kro reference bi akọ ye ben Hatchland Beach e wo UCC omo da sore no hu sa se beach no ahokoro obi ayira beto epona no sa entima kro no mu ofo egbo mu bisa na we de why na epuye yi na ba beto ekwa no achese obi anim ba bi free obi anim ni na de yenchechemu yi na ye hose ko enti na and kosia de na krata ya ba bonten from University of Cape Coast ye won chemu de ben answer asase UCC for come obi atese o ma recover ye nua ba ya ye kana semi ya all level 200 na osia Bachelor of Commerce Human Resources o ma recover the body no e de free Hatchland Beach area baby e feel say diako area how UCC Patemo Cape Coast na o chere say de sukuu mpanyufo ekohu ye nua ba ya mu anase babafo mpanyufo ko ye nua ba ya mu nti na hu be hia se wo ye nhwemu de si ye pote ya ma ye nua ba no body ye washe no offshore anase washe no ashore ebeda ye beach no enchen e wo ho no baby na kwan ye fa so kra e ma baba no body amu no beda it is questionable just wo bi adwen wa on ti ase it na wo se bi sansem na UCC police commander ASP Abdul Abubakar ena wo chim se apositive ho ha na omunya ne ntie ye mo stre se eye be se na mu fiada ya no pa no nsia pepe fiada ya na ye bosumi nsia na to du mienu afin pimienu eye de nsia mu omo ha na no pa bes no nsia omunya report bi se eye omo atikuro bi friend se diako e wo UCC Patemo baby omo se epono ayi agbaba bi e na beto epona no ho edibo omo dia sante no omo na etu anamo e ko so mo ko esa asem ho omo tele no kra because ho obetimi afra police force o ebi say na si but omo ben ho no ne ntisa na no kra bi ani dia police for bo anan e ko hwe omo ko ye no kra edi die ne omo brase kwan so omo hu say ampa ababa bi da osa na omo ye nhwemu asase ye nhwemu obi be ka say preliminary investigations no ana ebusia omo hu say aba na oda ho ya ye nyame dia but omo hwe ntia no kopem ne nase a ne wonam ba bia nkan. There is no visible signs as say obi ahame no obi atwa no obi go assassin na bi ko e ka say yes atwa no for there bi entisa but mo hwe ne body no assassin the body na who say ebia ne ha ba bi atwa ha ye de sikan ya wo no there bi bibia say no omo check ne body na omo hu bibia sa and afei omo to aso ye nhwemu na no say there bi sa dia
ɛna yɛntam ababaa na mu because nkwa bia ne nim wɔyɛ nyame dia enti yɛntam na mu no na yɛmfa nkɔ mortuary wɔn de kɔ Cape Coast Teaching Hospital ɛsɛ ɛbɛyɛ a ɛbrɛpɛ mu ɛsɛ yɛnim abusuafoɔ te bi abusuani bi anaasɛ abusuafoɔ bi wɔ fie wɔn bɛ bi sua deɛ wɔ abusuafoɔ mu wɔn frɛ no nkɔ wɔn frɛ no fofoɔ obiara sɛ wɔn hu no a wɔn akɔ hwɛ mu sɛ okay yɛsi yi a yɛkɛn oni anaasɛ ɛnyɛ wɔn a etu wɔn deɛ mu no kɔ Cape Coast Teaching Hospital sɛ ɛbɛyɛ a ɛkyerɛ yɛbɛhu abusua wɔn de hyɛ no na afei nhwɛmu nso atumi atoa so sɛdeɛ ɛsɛ ne fata na ɛbɛrɛ a apolisifoɔ kyerɛ sɛ wɔn de kɔ yɛ nhwɛmu kɔ so naa no ɛna wɔn nyaa ne nteɛ saa fiada no wɔn nyaa nteɛ fiada no numere sɛ ababa ekura na wɔn akɔfa na mu de na kɔ ɛyɛ Cape Coast Teaching Hospital no wɔn nyaa nteɛ sɛ wɔyɛ disuani because wɔkɔ Cape Coast anyɛ UCC fo adesua kɔnkɔn ana wɔ sɛ wɔba wɔn ase a ɛyigya ayɛ duase ne kote a I mean the first will be okay to answer you as in so school tech. Debate me about so economy panas or this any. The post watch some of the Monaco teaching hospital. Say omo ha no munya ntes ababa na come akofo na mu free Hatchland Beach or yeah a ben diakono. Oh yeah this year near University of Cape Coast. Osuade o Cape Coast upon mo. Entintempa a post for no etia dean of students or UCC now so. Said the SC ni decide there and also one the share this young fool in omo warfare. Omo ye yo no mu punto no ma this no mo calculate no. Ọmọ na won yi adesuafo ni asote no mo a eme nhwemu ntimi nkọ ekire ni ehu nipa kro no ba bi ofiri ampa so adesua ni wo anase se dia asem siti anka support afei omo to aso aka na omo ye nhwemu eto mbo ase ahwehwe so busebusa nsem a na kire ye ni abai ya waye nyame dia post na komochi the roommate so they call a hostels mo a be a twin room and roommate for in a room roommate out work on ye ni abai roommate ya on what the same hostel private hostel ewo amoma ha menye dini na dia chem madam sanse bi anymore amoma no omo che say community a ben University of Cape Coast here pa ene ye ba na ko report ye ababa ya nya media roommate ko report ma police force okoy won say there bi make us roommate bi apie because the officer announce nti ye hu nipa no ene okoy won say there bi a police for make us roommate bi apie na roommate ni pie no up to now menim baby o say baby o fire baby o koy menim baby o na the picture ni to the picture no HR post for say this is my roommate about 2 years ni me hu baby o fa na abra o kan asase no HR post for no hwemu ye eto ombo ase hwemu anu say roommate o kan say friend Innocentia atufui avinu on roommate o kan ho ase me abra de for ni chiro no and roommate chichem say on kwa be 2 days ni ohun no na o chiremu kra say be 7 p.m. enam yenu achi ena odresse ya opie na de koboy na say o say o the roommate no dem wa de o nyame de omo dem wa na abusia police for krat om am UCC for krat om de abana me chichim yo omo dem wa na ena o kai say the roommate no enya akọ onya akọ na say onim de ba prekope roommate no pa ta de share but na nya official address on say bia o ko program bia your official say e be say sorry and na say bia school kwa university for mo ko presentation e wa lectures project to different project Ugo different project abusia o share bia obo white ne black bi official African print but o say roommate nya akọ na o pia akọ one dress official or share casual dress bia could be a jeans and then be a top be any and answer jeans kwa per se dress bi asa timid dey na for edpa I mean hotel ani je ani ade and o dress here ya odpa na o dress ya odpa no preocupe wa hu ni biem wa ante nka biem omo nyina twen ya se bia 7 p.m. na opie e bia cha na obeba 9 p.m. wa ma ade ache wa ma eti omo kwa no omo to no wa worried ya omo bisa se na roommate kwa no ehemfa no wafa ehemfa kwa no koye ya edo kwa omo chese no ntimi omo to na mo se ne omo friend phone effort bi omo timi de gu akwam se bi omo be ka bu ba bi omo dan fo but omo chese effort bia omo de gu akwam se phone ya friend no ya test no WhatsApp I mean TikTok Instagram be bia ade bia omo try some reach out to omo friend bia omo try ankwa ankosi hwe the next day no omo to anamon try bibia omo anti hwe film as attempt na no was unsuccessful, was futile and so bibia na omo na mu that's fear na omo hwe no omo hu because opie ye wada na nubre wa ma yada na nubre no fear da no omo ntene nka omo frefre no atola mo bia omo hu no and then di mu abusia memenda no which is now no eno memenda ya Saturday 13th of June 2026 abusumi sia ye wa fin pimienu ene ye de onisia mo ne de to so dumiensa omo je se abusuafo aya baba abusuafo eko apostle akache Cape Coast apostle akache eko chem so yes ye dis ye wu so nam tafin so wa ira na ehu no apostle di omo ni di omo komo chiro
na ɔwɔ sɛm ne sɛ ɔbɛrɛ ɔmo kɔduru mɔkyerɛ no ɛna abusuafoɔ de confirm sɛ ampa ababaawa Innocentia Avenue Innocentia Atwufui Avenue yɛ a wɔyɛ nyame deɛ a ɔda mɔkyerɛ no ɛyɛ ɔmo de hyɛ na ɔmo ban no yɛkyɛ sɛ ɔmo nim kwan yɛfa so a asi yɛn ti saa abɛrɛ no ka sɛ wɔyɛ nyame deɛ na ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo sɛ ahyɛ sɛ ɔmo kan biribi sɛ ɛbɛrɛ a polisifoɔ kɔtoo sɛ na mu ne da Ashland Beach nkyɛn hɔ ɛwɔ Duakɔ area hɔ wɔ UCC mpatam hɔ ɔmo hwɛ ɔmo assess ne body no a na ne honam baabi ntwae. There was no harm done to the body. Maybe my report, but maybe my report to be said, you see a child, the no for the ceramic madama, and Tissa, you can't know from Chambia. The brat, a bush for a bush for buy, that's enrap, meaning day. Now post for Cape Coast and Patamo UCC ceramica, a deal on him at your call much runner. A bush of also called almost by Omodiciano. The bread was a force I could do a much runner. Almost share Omodiciano home, as I said, Bia Sabia, the Chebi, the one I'm a crabby, or almost share in your bar, the late Innocentia Avenue. Na honam baby and try. There was no harm, and I said no physical injuries. And omuye ewe ni abana about no. It was na dia kwakosi no. Na sesi am no ka said there. Approach for yeah ewo UCC say asem no asi no emu oya. Asem no asi no dwen ho monte ase. Nti ama ASP Abdul Abubakar ese nyame adom a china dwade. And na mbeto am wase. Na wakope coroner's form e dey free court. Na aboa ama matumi aye postmortem ahwe se dey kwa na ba ye ma enu abaye nyame dia because even though physically there pono na ayi na ba beto abonten ama waye nyame dia but e bia na bibia nka se si ya je se adokota fo to ombo ase na omo ye nhwemu postmortem e wo se okay e bi kwa internal bleeding bi e bia na bibi na si ye e bi kwa odo obi preso ansa na waye nyame dia so on to se nyankopon ya adom china okwa University of Cape Coast a post in penny for ho about what J coroner's report and as a coroner's form there free court no benya abamu to me crata the ama doctor for no my postmortem e hwe de kuma baba wo fishi de ni de omo ntimi nkemu hwe ya yi na ye twese yakopon ya adoma omo a na doctor for ntimi nya hwemu na ye what really caused the death of about 20-year-old girl ya a 20-year-old lady ya our University of Cape Coast Mountain so as I am say enya asem picture kwante busia omo wie na omo di afutuo ma ye nyina so omo say papa say on sa assemble say na obi e kan de opɛ ebi kura se ye twa no fo se bi obi kura se ye twetwa no ho na makwa ma bi a se bi na ne ba akwa ye de nsaka but so far aposifo na ebusuafo kwa omo say bi asensi so omo say ma ye nkansem a enim e ma ye nkansem a ebe ha adwen sa be ebusuafo di ya o ebusuafo tinis won tie o kansem bi a asa ya anwene ebusuafo wana ye bre omo kro ama na kwa ha adwen pa wo yonko nso da ene wo da eno nti ene di kwan say yes anti apostle for UCC mpanyifo de say foto ebe na say enka mo bi ante say ento ebo ase ena so obi kwan so ba abonti be ka asem bi enimu a interfere and say impede ema nhwemu apostle for di kan omo sha say omo ye no ene ya doctor for so ba na say ema na ha adwen kakra ema say ntimi ma kwan mo ntimi nya hyeso ti ye mo be stress say e na ye nya abotre na bibia enye asem bi say efata na UCC for mpanyifo si apono mpanyifo say omo kan mo bi ate say officially ya catch on ya bomb man yesi de sitie amuso de na mo bi asifata egu akwa mu said ye be ya abusuafo ene the roommate and afi sukufo nyina on say BBC si ya hu be nya say ye be psyche the roommate kwa because the emotional stress the emotional trauma obekom ne maame ne ba wahwe no amana bedu Suapon University mu level 200 na osia BSc Commerce Human Resource Option na prekope me ba wo school mi ofie me chense yes me ba na yira afi wo waye nyame dia na kwan be na ekunsi wo wa ise epon na yi na beto enchen beach no men kan sa madaro me bro Ashland Beach and yi na ba beto enchen be bia won say ebasa na akwa akwa hadwe pa nti abusu that's the overview of what happened as it stands now allegedly they see here but we there from the official communique if the University of Cape Coast so ever it na no ya wada best at 7 p.m. and aye ni aba ye kan asemi the roommate say dress onyako na prekoto dress casually epie wakọ 7 p.m. 8 wama 9 wama 2 the night wama ade chinye o ma friend numbers are taking all other options routes bi o betimi ahwe bia eso to no avail o ma ntimi ehu no eno na afei self na so suppose for so mo ho a na ko bi friends dey akọ e ben UCC I mean promo for suppose for say arosem bi asi arosem be na asi o say o mo da so mo say epono awohro ye nua ba bi e na beto pono o mo ko hwe ya na ye nua ba Innocentia Atwufui Avenue yeah, I mean, this young fan school for you, but that when I post for names were school where this year, the post for no choir, almost assessing the body, not shame, but now could be to the almost some years on what they come watching.
na for omo hwe se omo ye nhwemu ma bibia ya asodwi to omo de body ne koto mo che omo nya fan hye fridge omo de koto mo che omo ye nhwemu na omo nhwemu kwa akopie se obo an ko da ho no oye University of Cape Coast adisuani tina was omo communicate ma dean of student or UCC omo communicate ma dean of student or UCC dey send fata e ma dean of student so communicate ma adisuan for UCC na eno na sa bra na Innocentia ni roommate opie first day na ohun no na ogu so hwe no I was eni e be me roommate here o enti ono so koi say o yes obi an da nyame kogo say roommate here because ni be bia offer or the Innocentia picture ko e de ko cha post in 24 ne won aka omo hwa adni ma unsampa e Innocentia and why in media and now say and tempa Innocentia busuafo ba omo ko mo che ko he ya omo di share na in media ya but omo share ni na omo di share no body any ade no na assistant now preliminary investigations are police body kan na ekopie super bibi an share da enka baba na obi an share da enye ne hwe I mean I say obi share dan fa say no physical harm and as injury has happened to the nearby enti eno de yentimi nyina so nkase bibi anye no eno ntise sia eye apose for nyame ya no some kopɛ corona form every court to me grata na fe ama a doctor for aye nhwemu ahu de kunya ba airport na abo ama bibia aye boko nti abusua a very sad story be ma Innocentia abusua fo ina ya akọ titiro pa ne ma me ne papa abusua and afe the roommate the coursemate for BSc Commerce human resource option level 204 mo UCC and the entire the roommate in so pa titiro and one hostel and the entire student population na you best stress nya me twedi ampo na ho mo bo na won show mo de no show mo re abre mu ade na busu yin na so yetwi na yonfo se da bia me ka se se awiase wo emu aye hu nipa di boni a wonsu ti mesre se yetu anamon bia aya ye nhwe se ye ne echi beja yetu anamon bia ye nhwe se ye be ma manfo ho anamon to ayetu na yamfa ye pe anko ye bibia na se yamfa ye pe entu anamon bia china bia na akofa ha na amane abre but then ye betimi aya hwe ye bia benyame ni mo enkosi hwe ti mesre se nyame na hu ye mobo na won di anim na won share kwan a yemfa so onye ye na yankoto se fo nsem ontu ya na won si de ye na ade be ye musuo ne esa na onje film e wo ye rade Yesu Kristo dim tabusua amen me da so jibre na wo hwe me de covenant so high by Grace TV se na de kan be kan o me subscribe na me wate e won pa bebre ya yete ebe so mo kai se nyime ku da daro ma na ebu echi dom ne adon tenya busua e be de dwumadi ebro ebi ene obi trading enterprise wo kuma se South Central Junction o patare papa e papa ne perfume papa de atu mechanical kuma se South Central Junction ho ena obi trading on perfume no e kama pa any size the whole Ghana afi ye ton fie wa twuma ya be na fie e ton no e 4-bedroom house ba ko ye master bedroom and afre na aka na e single room self contained woni je one misro ni di ni agba se kwa tumika na ko atwuma ya be na yenko na ni omon kasa if you da from one da from ye obetimi atoton so a onu hu da biara da yenko afi mekanfo Better Grace Financial Services amount Ghana for more American Canada insurance company papa financial company papa and one Better Grace Financial Services we intermediary financial group to do bo mo a say bo metimi a chew say obetimi ene obetimi CSK on insurance company papa bia be CSK na china bi kwa ahia mu a ho anchew only almost CSK na akọ pension na ko ba so CSK on betam sika boom the amount ye tax free enye no nko abra no almost CSK na o mesre me kama no da sum na so nyama ne pare how oni amane bi ba and until ntimi nya dwuma bi ma don't worry on be hwe akopin so be nya me dia no ma share o man so akopin so be wi suapon and as a college enti no mo kasa be bia nko finally recharge automobiles this is ya ababom wa enten but recharge say kakra bi ekro bia so pese o to wan kasa o car ko recharge ya so ye on be je no ma ka se fatal e o tiri bia bobra e bia so car no we yisu ache but o pese o ton wa ko recharge o ma ton car no de sika ma o ya ban dwuma ni na o pe car papa dia bobra ba sika se mo fo ma ko recharge ya so ye o mo no be ense no tu kakra na be bia kama o ye so fo o ye imam e bia onya ban dwuma ni ba dwuma o ye no address ye hwe wa be hu a ko recharge na mo je ense na etu ya kakra na ma ka ni bi na bibia nko ima o akwantu we bia person de car o person to car de bro ma me papa wo nya bi o dofo bia e ma no problem ko recharge ya so ye on bus no ma to car dia ma na e be do port on so o agent bro on be kana ma so nje kwans na bibia ye dia ma that's so jibre na o hwe me rest in peace to Innocentia Avenue nyame kan ina ho na won ti kire busuafo ina ra na won share den brepa me be hia me dey the covenant with makra bye bye.